Nani igama uNkanyiswa kaZuma Isibongo umfana waseMpendle abamaziyo ke bambiza ubhunsu uginga njengephuzu uMatshitshi Qhumane. Namhlanje bafethu angizuba mude kakhulu, ngiphethe nje iadvice yokuthi wenze njani uma ukuthi umuntu wakhe othandana naye uhlezi ethetha namanye amadoda efonini yakhe. So uyaye wenze njani njengomuntu wesilisa okanye iboyfriend yakhe ukuze udile naleso simo? Well, into engikumele uyazi ngamantombazane ukuthi amantombazane ahlukene kawu2. Kukhona lo hlobo lokuqala lamantombazane oluthi nje noma ngathi uliphethe kanjani mfowethu, ngisho ngathi ulijabulise kanjani uzokujithela. Uyamjabulisa uzokujithela, uyamkhalisa futhi uzokujithela. Yindaba mhlambe ngenzeka indlela akhule ngayo ukuchitha nje yena akakuboni kuyiphutha. So ke bese kuba khona lo hlobo lwesibili lamantombazane oluthi olungela ukuchithela. So esikhundleni sokuthi bachitheke bona bayaye benza ukuthi ake kuthiwe mhlambe izinto sezithanda ukubheda phakathi kweni naye. So into azoyenza especially mawukuthi muhle uzosondeza lo mjida lo la eceleni, because vele ithekeni mangabe inhleke kuhlezi kukhona umjida ola eceleni ozama ukuthi abe indoda yakhe. So if izinto zibheda phakathi kweni no2 uzosondeza lo mjida lo agcine ethandane naye, indaba yenu iphele kanjalo. So sihlukene kanjalo. So i-responsibility yakho leyo as indoda ukuthi ufunde umuntu othandana naye ukuthi kahlahle uhlobo olunjani lo muntu. So ke if ubhekene naleso simo sokuthi umuntu wakho uhlezi echatha namanye amadoda efonini yakhe, akuwona umsebenzi wakho wena, kumele lo ucheckane nefoni yakhe. Yini ukhuluma nobani, wenzani? Cha, ungayenzi leyo nto. So into engikumele uyenze wena, hlala phansi naye umchazele ukuthi yazini uzosiluza lesipho esimina and futhi ngeke usithole ngisho ngihamba umhlaba wonke, ngeke umthole umuntu ofana nami. Mawukuthi uzoqhubeka nale ngqondo yakho yokuthi nje wena uchatha nabantu la engingabazi efonini yakho, because ngiyabona ama messages ayangena phambi kwami bayakufonela, so nje sizogcina sihlukene and ngeke umthole umuntu ofana nami. Mhlawumbe indlela enza ngaye uzoqala ashintsha abone ukuthi hey lo muntu ngizomluza ngempela. Mawukuthi ngempela uthandana nomuntu naye okuthandayo, unless kuumuntu mhlambe ongathandike uzothi hayi anginendaba noma ungangiluza aqhubeka azenzele into zakhe, because ekugcineni amantombazane phela athanda umuntu wesilisa odominant, umuntu wesilisa okwaziyo ukuzimela, umuntu othi nje mayethe no kubu no. Mawukuthi wena lokhu udlala ikudonsa ngentshebe mawukuthi unayo nawe uyogcina nje udlala amantombazane la ngaphandle. So if into ekwenzela into ongayiboni kahle, hlala phansi nami umchazele ukuthi yazini angithandi lento yenzayo. Mawuthi aqhubana lento yenzayo sizogcina sihlukene ngempela. Uzobona ke lapho ukuthi yazini angiyeke yonke lento engiyenzayo. Ngiyakhumbula nje ithekeni engangithandana nayo kudala yayihlezi isefonini ichatha nje efonini yami, ithetha nabantu engabazi besilisa, beyifonela phambi kwami ikhuluma izama ukungifihlela amanye ama-calls ingawabambi, but ngenxa yokuthi ngangisanganiswe ukuthanda ngaleso sikhathi futhi ingane yayinhle ngale ndlela esimanga, ngangawabona wonke lawo maphutha ukuthi nje okay yazini la kudlalwa ngami la. So ngagcina ngayifundanga zonke lezo zinto and sagcina sihlukene because labantu ayechatha nabo wagcina nje oyedwa wabo ngangikuwa umjida nje engimaziyo wagcina nje esihlukanisile kanjalo. Indaba ifoni njalo mekhuluma mechatha nje abantu besilisa nje akhuluma nabo. So nje wena akumele ukuthi mhlambe phela usuzothatha ifoni yakho lokumcheck ukuthi okay bayakhuluma nabo kanjani. Cha, ifoni yakhe eyakhe, but naye akumele abe nemfihlo. Mangabe nithandana izimfihlo ke akumele zibe khona, but akumele nawe lo uthatha nefoni yakhe ngoba uzohlangana nenye ibhomu futhi ongayilindelele. So ke enze njalo mfowethu, hlala phansi nawe umchazele ukuthi yazini mangabe uqhubeka kanje uzongiluza and ngeke ungithole, ngiyigift, ngirare, ngimncane, lo hlobo olunje labantu besilisa aligcwele la ngaphandle. So if uluza mina uzoba senkingeni enkulu. Umchazele nje ube straight naye, hayi ukuthi phela usuzomsaba nawe engathi uncengile. Uthi othandweni bakithi anincengani niyathandana la, hayi ukuthi niyancengana. So ke kumele wenze njalo, lento isimple nje ngaleyo ndlela. Waphela ekugcineni ukuthi umuntu muhle noma ushaya ngekhekhela emnandi lokho akwanele. Yabo isex othandweni ibalekile
ibalekile ngalendlela eyisimanga but ayanele yabo ngoba ngiyakhumbula umjita esasihlala naye Westville lo mjita yazi umuntu afike nethekeni yakhe benza into yabo abayenzayo and then sekumele iphelezele wena uyilalele bazovusa wena sekumele uyiphelezele so lo mjita bafika nje ngabo 3 ekseni afika naleli umxhosa wakhe ithekeni fike wayigqema mabeqeda leyo ngane yayihayiza ngangiqala mina ukuzwa umuntu ohayiza ngalo leyahlobo ngangilele ngale endlini amakamera kwakuyife kube indle enkulu and then kube namakamera ngaphakathi mina ngilele kwelinye yena ulele kwelinye lo mjita so nje iyahayiza la indlela eyisimanga ngoba ngaze ngavuka ngilele sengilalela lo mculo wabo ke nama yathatha le kude ngeke ngisukumeke ngilele ingubo zimnani ngihamba ngothatha nama yathatha sengidlala ingoma njalo ngalalela nje lo msindo futhi bathi beqeda nje kwabe ixosha lo mjita wayixosha wayitshela ukuthi ayihambe awu ngezwe njengani siyeza sila eminyango sizovusa mina ke manje izocela mina ukuthi ngiyiphelezele iyasaba kumnyama hayi yabona nje futhi leyo nto mangiyicabange ngibona ukuthi umuntu usadlula emzimeni kwangiphoqa ingane yangincenga eminyango ingane yangincenga ngaze ngagcina ngivumile ukuthi okay yazi angimphelezele lo muntu okoqala futhi wengazile nangimina ke but ngagcina ngimpelezelile indaba lo mjita wafika wayithola into ayifunayo and then kwabe kuphelile indaba wayengayithandi lengane so nje othandweni bakithi ukuthi phela isex over exaggerated ngalendlela eyisimanga lento esiyenza noma siyibona ukuthi iyona ayiyona ayikho nkulu ngaleyo ndlela so kubalekile futhi ukuthi ube nomuntu omthandayo because nizothi mangabe niqeda ukwenza le nto eniyenzayo mangabe ungamthandi lo muntu either uzomfulathela abhekele noma uzomxosha ahambe so kanti mangabe unomuntu omthandayo nizothi maniqeda niqhubeke nixoxele kamnandi kube nje haya ni refresh nixoxa kuhleke kube nje indaba uyamthanda so ke mangabe uchecka futhi amanye ama video ami ke ngichaza lento ukuthi thola umuntu wesifazane njani khona enye nje i video ami la ngichaza khona kabanzi ukuthi okay yazi mele uthole umuntu okanje so ke I hope uzwile mfethu le message mangabe uyibona ukuthi mhlambe ikufundise something ungasubscribe ku channel yami noma ulike le video ukuze uthole more kumina ngoba phela mina nginsizwa yaseMpendle sengibonileke futhi ngifundile awuzweke kusho mina ubhuntsubhutsu nginqatshe ngephuzu uMatshitshi Qhumane sure